Smrta na Isus. Među 12 i 15 časot nad celата zemlja se spušti gusta temnina. Okolo 15 časot Isus izvika su silen glas: Eli, Eli, lema ševaktani, što ovo prevod znači: Bože moj, zašto me ostavi? Nekoj od prisutnite go slušna ova i rekla: Kod vikova prorokot Ilija. Jedan od njih vednaš istrča, nakvasi sunger vo ocet, go zakači na vrvovto trska i mu ponudi na Isus da se napije. Drugi te pak govore: Čekajte da vidime da li ke dojde Ilija da go spasi. Isus ušte ednaš izvika so silen glas i umre. Vo toj mig zavesata vo hramo se rascepi nadvadela ozgora dodolu. Zemljata se tresеше i karpite raspuknuva. Grobnicите se otvorija i telata na golem broj počinati pravednici voskresna. Tije izlega od grobnicite i po Isusovoto voskresenje dojda vo sveti od grad i im se pokaža na mnogu te luge. Tuka beja prisutni golem broj ženi, koji ušte od Galileja go pridružuva Isusa i mu pomaga. Među njih beja Marija od grada od Magdala, Marija, majkata na Jakov i Josip, i majkata na Zavdevijevite sinovi Jakov i Jovan. Napladne se spušti gusta temnina po celata zemlja i traješe do 15 časot. Vo 15 časot Isus izvika so silen glas: Eli, Eli, lema ševaktani. To znači: Bože moj, zašto me ostavi? Nekoj od prisutnite go slušna ova, no pogrešno razbra, pa rekla: Kod vikova Ilija, jedan od njih vednaš istrča, natopi sunger vo ocet, go zakači na vrvoto trska i mu ponudi na Isus da se napije. Potom reče: Čekajte da vidime da li ke se pojavi Ilija da go simne. Isus ušte ednaš izvika so silen glas i umre. Vo isti od moment zavesata vo hramo se rascepi na dva dela ozgora dodolu. Tamo, sproti Isus, stoješe jedan rimski oficer. Koga to i vide kako umre, Isus reče: Ovoj čovek na vistina beše Božji sin. Beše okolo 12 časot. Koga najednaš nastapi mrak po celata zemlja. Sve do 15 časot. Sonce to potemne, a zavesata vo hramo se rascepi posredinata. Togaš Isus glasno izvika: Nebesen tatko, vo tvojite race go doverova mojot duh. Izgovarajki go ovatoj umre. Koga rimski oficer vide što se sluči, moda de počit na Bog i reče: Ovoj čovek na vistina beše pravednik. Koga i narodot što se beše sobral da gleda vide što se sluči, sekoj si zamina doma, udireki se vo gradite od žalost. Site što go poznava Isusa, među koji i ženite koji go sleda ušte od Galileja, stoja podaleku i gleda. Poto, znajki da kad celokupno to njegovo delo je završeno, a za da se ispolni svetoto pismo, Isus reče: Žeden su. Tamo imaš jedan sad poln su vinski ocet. Otkako zakači je sunger natopen vo vinski ocet na jedna pračka od hisop, mu go prinesu do ustata. Što on vkusi od vinski ocet, Isus reče: Se svrši. Poto je navedna glavata i umre. Grevot go odvojuva čovekot od Boga. Do smrte na Isus luge to žrtvovale životni za proška na svojite grevovi. No često to grešenje iziskuvalo i česti žrtvi. Hristo se sega celosnata i trajna žrtva za naša ta proška. Svršeno je, znači naplateno je vo celost. Na tamošno to žrtvovanje životnije je navreda za Gospod, kako da ne priznavame Božja ta žrtva za nas, koja je ednaš za sekogaš. Toj ne mora se kojdnovo da prinesuva žrtvi, kako drugi te prvosvrštenici. Ti prinesuva žrtvi prvo za svojite grevovi, a potom za grevovite na narodot. Toj go stori toa ednaš za sekogaš, koga sebe si se prinese kako žrtva na krstot. Tije što beja prvosveštenici pod Mojsijevijat zakon, be ograničeni od svojite čovečki slavosti. Otkako mina vreme na toj zakon, Bog so zakletva go postavi svoj sin za sovršen i večen prvosveštenik.